ke belaela hona palo re ba etelle pele ka tsa ne ba re ka mogale motse thabo ne re ka nna ga hloka mamello go bona ka di hole empa haeba o te 30 days ya o phamisa menana matsole ya maoto so le 20 days e le 30 days ha o fi ke belaela hore e kgolo go ba fuwe chance ya hore a re la balabela ntho itseng bele re bona ba fihlela tabatabeleng ya bona empa ntate KABI contract ke eng ha o bua ka contract ntate o bua ka hore ha o e fositse o sa phethahatsa ka tsela e leng ka teng o ke ntho ka o bea ye ka bea ka bang seipone sa hao le setjhaba se holo haholo ntate ke mo gona ke reng dintlheng tseno tseo o nong ke ila ka di mamela ha ntse a bua tse di ne ke bone ka o sa setile ba godimo haholo go qetella go nna ke ntho tse nyane tse ka tsa fihlelehang ha di hlophuwe hantle empa ha e se tuwe belo fela e ba ha di a hlopheha hantle ba o tlo feila ntlheng tse nyane tseno e sentse e batla go beya dente ya ona tse kgolo go tla etsahala jwang empa ke atla go pheta go belaela gore a teng se be ra tsamaya ka pela bona re ba fe chance ya sena se ba se buang re ga ke batho re ba lakaletse go batle go se ke be ra batla go bana e ka ba ka kgetsimela but e be bele ke pace e o bona ba itshetetseng yona bana ke ga o ka le ga godimo o se ka ba etsa poso go se tule se re itse bana tla ikgama ka le gapo lene e bile e le wena ya ikgaketseng lona mo e yana ha re fetela ntlheng ya bobedi hape ntate re shebe ena ya hore o re ho balwe dikoloi tsa mmuso di ajwe ka makala le lekala go latela tsela eo di leng ka teng o hlahlojwe le taba hore hape tshebediso ye mpe ya tsona se ya tseba hore e ne tswele pele o sebedisa thepa ya setjhaba hampe ntate o qotsitse haholo a qotseng ke dikoloi ntate tsa mmuso le yona eno a ke sena yona e fuwe nako e kae ka nna ka batho ba keepang registera ba mmuso makala kaofela ba tsebe sentse ba tseba hore dikoloi tse tsamayang di 10 tse robehileng di 20 tse right off dikana go di belaela go collector record fela ya makala ka ho fapana e le esentse e exist hobane we general administration ya puso godima bahlanka ba o bona ba sentse ba le teng ka experience bona bana di dilemo ba le ka hara tshebetso yana so yeno ke nana itlile yana e bile ha ena le problem o go fela ba submit register ya bona ga mona ga le koloi tse kana tse wileng dikana tse tsamang dikana tse go beileng dikana act like that na mo go phokotso ya o di sebedisa ha bohlaso ha wa hlanka ba mmuso o tla bo bebe hore ebe gona go e etsagale ha re sheba gore na di resource tsa bahlankana di kaenyana tšhaka go thofela ke belaela go tse kang eno e ne ka hloka gore ebe go se mmuso o so phataladitse mohlomong letsatsi la pele la bobedi ba hlomamisitswe gore kopa company e tlotla e alosa le go monitora maemo a itseng gobane jwale ha o seta nako eno e kalo o na le di-procurement processes e bolela gore na e tlo monitorwa ke mang gobane o ke kwa re bona bana ba sentse ba sebetsana le tsona ha e ba di etsa abuse ha ba di sebedise hantle ha se bona bo ka kopang gore ba tlo monitorela tsona because sentse ba itshebeletsa ka tsela ya bona so ha e ba o tle re batla company ya ntate moyeye e tlo tla e alosa tshebetso ya dikoloi tsena jwale le bona ba sette ntho tsa bona fatshe ga re ka dinepa tjena tse sebedisang mafura e tla mohlala e nwesa hararo ka letsatsi fela e loketse o nwesa hangwe re tla e monitora ka mokgwa o itseng re file company e itseng gore ntle le go be le motho a e fuang go e alosa ha ke puo fela ha ena go etsala re bile ka gara system re tseba hantle gona system ke efeng gore so tse ding bahlanka ntse ba itshetshela hanyane fela mme ke belaela gore ntate tona kgololo ke tso ba le mamello e tshabeyang gobane ha a ka ba fellwa pelo bahlanka re bile ka gara makala re tseba hantle o tla ketella gore fine neng a leleka fela o sa followa le di-procedure a sa a bona di-deadline tsa itshetetseng tse kgutshwane di sa fihlelege so empa ke belaela gore ha di etsa ka hlogo e ntsho na batho mapotipoti le mamoeleditseng gore ha re sete pace tsa nako tse ka and jalo ka ha ke tšhulo re teng ka gara system re di alositse 30 days nna le wena le Basotho tsebentse re alositse re lakatsa gore ba di fihlele empa go tla bonala gona se ba sa beya nako e khutshwanyane
haholo ka po di tlo sebetswa ke mang ha ho sena motho ya tlo di alosa ba utswang mafura o tlo sebediswa mahlale ya peng a mo a reportang motho ntse le office mola a tla ba implementwa ke mang ke yona government ka po tlo tla mo jwa company eo ana procurement processes ha di tsamana go e kae ka po di tlo ba e phaswa ditaba tseo empa yolo ka ke tsho re dipotso tsa go di etsa gore re inahane go feta gore re fane ka chance ya 30 days ena eo go buang ka yona ndatwaka ha tswela pele hape ntate o buile ka taba ena ya tšhelete e 6.1 billion yeo go the mohlahlobi e mogolo wa dibuka reng ha bona hantle gore na ditlalo tsa ona di tsamaya jwang mme o bontshitse jwalo gore o boetse o laela mongodi e mogolo wa mmuso ore a etse dipatlisiso tsa 6.1 billion ena mme a ba tsebisa setjhaba sa Basotho mehato a inkileng le ba ka ba belaelwa go latela tlaleho kapo hlopho yo bona ba yentseng e le mmuso jalo o bona yona go beile 15 days o re taba e tswala be fumanile ja ke so ona o be 15 days hore ba set up ile ka go ba be ba beile tsela ya hona ba tla sala ditaba tseno mogao jwang ka potho ka 15 days go fumanwe 50 6 billion ye no haeba o tsebe fumanwe ka ga 15 days a practical haholo go bana jwale a involve KABI ka po involve moyeye to tana go bua magotla mona a rona a nteng a lokela go lokiswa ka hore ke ga fida le go bana ke moyeye e bua tsa tsena nyewe be pele intse ta setela date re tswa feta ditaba tsa IC mona mo o ne di mapeselane ba tsamaya go kena ka parlamenteng ka taba tsa ntsha kgathane tselang tsa posaha o no ka lebella go ke taba e tatileng go ba kena ka parlamenteng ba lo vouta tsetetse re voutela speaker le batho ba go thumba tlotswa go bane ena e behetswe November so taba tsa magotleng le tsona ke process e nngwe eo ha o etsa ditseto di loketseng go shebisiswa hantle bane o je kwa tla ka morao so bana yele re hlotse 15 days bana go gana re follow one this and that empa yelo ka ntse ke pheta ntate ke belaela ba setile date tseno go bane a hle ba ila ba dula ka ditsebi tsa bona tsa ga e possible kana go e ka ga re se tension e possible ka kana go e kana ja gola hona mona ke be ke bontshe ntate moya ya hore Basotho bana be ntse go ya metsimane ka ofela re iketa ba ukwa mokuwa wa RFP go dira ka re nna unfortunately re hanga ba ka ba le monyetla wa go go ba le dikibinela wa haeso tasa le bona e kgolo haholo go bona maphelo a bona letsatsi le letsatsi a fetoa jwang a ba fita traffic o se ke wa nyahama o sena motho o sa e mo tsebang e wa tswa go tlo khutla o tlo fumana eng ka morana go e kae gore di basic services tseno e be tsona tse ba fihlelang go tsona ya gola ditsamaya le tsane tsa bo gore ha re nang ka di 150 tsa lunch ha re nang ka di salary a we sheba salary yeno ka ofela ha e combine tse sa tlongwa it's a good thing but go gona significant impact ya yona go se tšhaba sena se kgethang go bane se re se batla motho ya tlo tla fetola maphelo a rona le tsatsi le letsatsi distracting mona le ka hare go metse di tlo fihleleyana ka po ke taba go fela batho le bona ba ba excited to hele mona go fihla go bewa meralo e tsena e kang ke meralo e tlang go rona e tla ka sebopeo se jwang gobane dikolotso di tsa letsatsi le letsatsi di ka hare go metse ka maphelo a rona ha re se re phethela mohlompheng ka KABI jalo o re phapang e le gore taba yena e ha re sheba ditaba tsena ge o ka re ho Basotho e fela tona kgolo a bua jwalo e fela moetapele a bua jwalo kapo o re o beile moalwane o dimo haholo ntate e ka reng haeba e ka kenya phethahala ka tsela ya beileng ka ona e tla tsitsipanya taba ya matla le sepheo sa nana le sona excitement yona naturally e ke ya kapo perekano e ke ya shwa ka matsatsi ya mahlano kapo a 15 kapo a 30 ditebello di ntse di le hodimo ba le phetogo e teng
e leng hore ba ka nna ba oversight ya re ha ba sa di fihlela ba fuwa chance, but ha se ntho e nyane hore ka hara 100 days o tlo fane ka taba tse itseng. Ona mohlala Basotho ha ba re fa monyetla ba re fileng kwa go kgutele morao re tlo tla re itlhatlhoba. Ke kene leadershiping ya ABC ka lelekisa ditaba ka tswa le tsona ka ba le ditoro tseo ke nang le tsona ka futhumala le ka tlasa maoto ka mona. Nna mohlala ke ne ke tlo ba clear hore Basotho ba re fihla ka nako ya temo, message wa rona ke ona ka fertilizer, message wa rona ke ona tsitsinyang diterekere tsa rona le hlohlo ka mehoma mono metseng. Re tlo atametsa di-fertilizer mono di-resource centereng ha le sa lata manyolo mona Maseru. Diterekere tsa rona tse ba di na le mathata, mangolo ke yana yang bankeng ho tsebe ho tlo lengwa e crazy e kana e le mo ke batho ba bakana. Empa ga fumana hore re tlo bona ho kena diterekere tsa ntate Moyaya e le individual, rona re se re tlo ba di-consumer ga fela. Trickle down yane kapa ho fetisetsa power ya moruo ho sona setjhaba sane. Hona le nako e slowly excitement e ne tla fela ho fumana hore rona re fumana papa ha ke ne nka rata hore ho leme terekere ya ka ke fumane tjhelete e le ho tsosolosa hore merafo e kwetse jwale mane metseng ke hire diterekere tse ka hara metse jwale tjhelete e ne e patala batho ba. Yelo ka ke tshwara ba excited ha e ho tla terekere tsa ntate Moyaya tse 50 kapo tse 100 e le ntho e re batlang go masimo a lengwe. Ba ditetellong tjhelete e ngata e tebe ya ho ntate Moyaya ka terekere tsa hae a le mong ho feta ha metsi enana o ka fumana hore di-individual ka hara metse e mong le mong o khane ya terekere ya hae o ga nna ke fuwe 500 acres ke tlo e lema, e mong o fuwe bokalo. Tjhelete e ba patalang e qhala maphelo e tsosolosa merafo yane ba fokoditsweng ho yona hobane jwale ba iphedisa ka hare ho metsi. Di ngata ntate dintho tseo re di lebeletseng tse di yalositseng tseo empa re sa batle ho di etella pele hobane ka nnete mmuso o motjha o qeta ho kena ho sena tjhelete at all. Taba eo ya tjhelete ntate Moyaya e fapanele ha go kadima 30 maluti o reka plate ya dijo mane ka tjhelete ya ka ebile ka nna ba lo go ngola ha go a ngolwa. Re na le di-process tsa go kadima tjhelete ka lehlonono ditsebi di teng ka hara mmuso o motjha hore ha o sa IMF o sa World Bank o sa China o ntso ka wa ya metswalleng ya hao fela ke a tseba nna ke bile ka hara system hore IMF e tla o setela hore ha o kadime o fihlella bokana se batho ba le dikoloto tse fetang mono. Ha ba la ho feta mono ho latela ntho tse o batlang ho di fihlela ha ba ka nna ba se ba o tshwara matsoho fela o sontso ba le ho tlapa ka bokgubedinyana ke IMF le World Bank hobane jwale ba na le tsela eo ba controlang ditaba ka yona. Mo kadimang tjhelete o e kadima fela ho ntate Moyaya kadima 100 billion e tla kgutla ka sebopeo se itseng e tle be followile methati yona e batho ba lefatshe ba re montarang ka yona. So yolo ka ke tshwa ntate re lebeletse ka tshepo ya hore Basotho bana ba ile ba excited ba Roma RFP e tlentele hore re tla bona pososelo ho bona bele ho tla ditaba tseno ya se ke se lebelle ka letsatsi hore ba etse magic e ka ba bela hore ba feile fela at the same time re lebeletse ho kwa ho thwe ga le phetogo e teng mme tle sentse ke ba qholotsa hobane ha re ntse re potoloha ke la ka bua le wele se mono ha re le ka hodimo ka kwana ka merafong batho bano ba ka mono ba tle ba lebeletse ho hiwa merafong fela merafo e tebe hira ke tse tharo fela empa bophelo ke ha batho bano ba rekisetsa merafo mokgwa wa go jua ka hara merafo ka mono e ka ba fang bophelo ba go le bona ba ikemele le ba supply ka merafong empa ha e spirit se no se le siko e ba go fela ona re tanga company ya ke Moyaya ke tanga company ya mogadi ya ka e be ka re hlaisetsa mahe be na re hlaisetsa braai pack ya o tlo o phakelwa braai pack ka tswa go company ya mogadi wa Moyaya ona re batho ba di labor ka fela ba di consumer ihle re sa le holenyana le mo re yang teng empa jelo ka haketso ha re hloke ho di etella pele re hloka ho fana ka chance ena eo Basotho ba buileng e seng ka melomo fela ka menana ha re rata ho tsa le mo
pele ha re se re ba qhobella re ba etella pele e se ka re ka nna ba batla ho ba kgotswe ba wele a re lebeletse ho bona ba hlile ba nepa fela ba nepisise hantle bana ha ba fosa ha re sentse re le ka mora bona. Ha re se re phethela mohlomphehi moetapele wa lekgotla la Kobotata ntate Nkaku KABI jwale re bua ka taba ya hore na Basotho dintho tseo ba leng tsietsing ya tsona tse ba di hlokang haholo ke di feng ntate? Go tsela ba ntse tse ba hlokang tse ba leng tsietsing ya tsona ye ba tibile hore ka nnete re hloka dintho tse itseng le tse itseng ke di feng? Ditshebeletso ke yona taba e kgolo ntate qholotsong ya letsatsi le letsatsi di ka ba ngata ebe ka mekgahlelo e fapaneng ha ga ditaba tse ho bua ka tsona mohlala ho tsena tse ntse o di thathamisa go di 22 le ha o sa di bala kaofela ho na le yane ya hore la batho ba sa le ba supplya mmuso ka ditjhelete ho tloha bo 2010 ba soka ba mba le ku ho na le batho ba ketileng mosebetsi ba le lemo di 55 ba le 45 ba le 65 ba soka ba fumana dipentjhele tsa bona tseo ha ile ku utlwile hantle ku utlwile nyeka ho toka ga 100 days le tsona be di sotuwa excitement tse ka ntsene di kotsi hobane ha o mmuso ha ona tjhelete e be se boswasi e sa le re tla ka mangwele ho tloha ka nako ya COVID ho fihlela hona jwale 6 billion ena ha e ka re tlhabarua ka ga 15 kapo 30 days re ka e opela diatla hobane e tlo tla wa le karolo eo e bapalang kana latela moruo wa naha le ditlhoko e nyanyana haholo hore mohlala o ka thene e tlo sebetsa le ho lepa batho bohle ba isa le ba kolotwa 2010 ha o ka ba re e calculate tjhelete e kolotang Basotho ba di supplier ba wileng o tlo fumana hore menanya 6 billion eno makgetlo-kgetlo ene ke se re ha e recoverua ha e ba e tla recoverua ka letsatsi e ba e fitla ho tloha ha e kwale batho ba dipentjhele ba isa le ba ya hae ba qeta mesebetsi ba so patala ho hloka ditlhare ka mona ho hloka ho patala bana mahlanka le dintho tse ding tse ngata haholo so e itlhokela fela hore excitement ha yona ha ile teng ha ena problem fela e balance hantle hobane jela ha o seta di-pace tse ka ntsene ke tla ke kgutla ke tlo sheba dipampiring tseo ke ilang ka di fumana tse arabelang ditaba tsena tsa 100 days mme ha e ka ba yona ene ya hore batho bohle ba kolotwang ka 100 days ba e ba patetse ha ke la ka le tseo re feile fela chance tsa yona tsa hore e feile they are almost 70% hobane one sentse re sena tjhelete two kona ho kolota batho ba kae ho entse research ya rona batho ba seng ba le hae e le mapenshilara e le bona bana ba ilang ba supply mmuso wa bana ba khola ba wela hobane ba sa patalwa tjhelete tse ba di kopangwa di etswa bokae government e tlo kadima tjhelete e sena le guarantee ya hore e kadingweng tjhelete tla e fihla ka hara nako e kae hore ka hara 100 days e leng kgwedi tse tharo e tla be e kwaleile so empa e le hore nnete Basotho ba lebeletse ka tshepo ka lebaka la diphetoho empa re sa hloke hore re etelle pele ha mona ha re sheba re bona eka lampa la thaba haholo ka pola Afrikana e ka nna ba le setile ba hodimo ha e tlo fihleleha empa ha re a di a losta ka sebopego sa hore banna ba ka ba kgetshimela e ka nna ba tseba ditsebi di teng ba tle ba setile 100 days le dintho tseno ba le definitely ho di tla fihleleha fela di ka tsa feila ho fihleleha o tlo shebelle pressure e tlo qalella ho ba teng hore hao batho ba beha ditaba tse tje di bewa ke bona ho sena le motho ba supileng ka sethunya fela ba hlolwa hore ba di fihlele then e tlo qalella hona mono ho jwale re na le batho ba ne ba di mood swings bona bana bao ba tla voutela RFP today ho sa le ba voutele marematlo ho sa le ba voutele ba swinga ka pelo ba le bona ba applya di-emotions ho feta logic ya hona ba ka rata ho tsaba ditaba jwang so in the sa tlo fetoha hore ha o nepa ba tla o di dielletsa le gona go di dielletsa batho ha o ka la o fosa re tlo ba ka hodima hao ka o fela le bona batho bano ba re tlo boso o feitse ho ba fihlele ka ditebello le ditabatabelo tsa bona o tlhophe boetapele wa lekgotla la Kobotata ge le buile ntate ho buisana le wena ka jeno ya le ntate ke mpa nka rata ho qetella ka hore ka letsatsi lane leo ho neng ho hlomamisa motlhomphe Tonakgolo ke ile ka ba siko ka mabaka a ile a nqobella go qetela ditaba tsa ka Mangaung kwana
tsa ditaba tsene ke tswa go tsona tsa lefu di-settlement tsa dibili tsa ka le se bile di fuwe di-deadline empa a ga ditaba tseno ka fela ke la ka hlokomela go mtlomphei tona kgolo e neng e tswa e ile ya le ka mono ga ba le ratanyana le ileng la etswa mme nkile ka e bua taba ena dikgatisong tsa ka tsa nako e fetileng ka temo elementnyana tseno le haeba re le setjhaba se utlwileng bohloko ke matshwao a o jwetsang hore you are the next kore taba eno ya gore a re na le kgalefo ga go kgone go e laola re e bontsha ka di-emotion tseno e tshwana hantle le hona mona maemong ana a puso e ntšha re ka ga kgwedi tse tharo gore gona go sa hlakisisi hantle na go tlo tsuwa le go kae ke go mohlala ga o thwe gona re batla naga e yang pele re batla go kena mosebetsing ka go apply-a a ebe o kena di-PS kapo go kena whoever apply-ang re bone mona na mang o kile a etsang a fihlela eng jale o fumana gore banna jale gona ba nentse ba iketela go latela tlwaela dipolotiki tsa Lesotho gona ba nentse ba iketela re thusa lekgotlelena go be le pusong jale go tlo wina KABI gobane jale CV ya ga e na le taba tse ngata KABI a sa tseng le gona go campaigna go boima ga kae e thagola e kadisa lekgotlelena leqalong go ba le instability go tlo feta bo dibili go tlo feta eng dipalo tsa puso di tsitsitse go lekana ka go ga ona mo matona a tlo ya teng a tlo itulela ka gare go parlamente ba katane le go mmuso o seka wa gobane dipalo tseno ga o di shebile jale o shebile maemo a environment ya dipolotiki tsa Lesotho a setoutunyana haholo o so o buile le mang gore bili tlo feta ela nyahlola go feta makgotleng ya makgotla a hlola gore khutele morao di ngata haholo ditaba tsa puso haholo fela e kgolo ke ya gore setjhaba o dula o ntse o se hweletsa gore se kene tseleng ba seke ba tswa tseleng excitement e ntse ba e etsa ke re ba tla e etsa go wena go sane ha e se ntho e thijwang gobane e kotsi ya tabanyana setjhaba se ntshang kgalefo ka sebopego seno maemong ana ao jale bile ikonomi ya rona e putlameng ka sebopego sena ke reng ga o te mmuso ga ona tšhelete ntateme ga se puo fela ya campaign ke ga eo and ditabanyana tse ngata tse tlo hloka go fetola di tlo hloka go radisiswa hantle le go nepisiswa hantle e le gore ga bua pele go nepagale gore na bua pele jang ntate tabena e ka re o re mametse ha ke qala lenaneo gona jwale e ka re o no mametse ntate qala lenaneo fela mona ke letla ka bua ka yona ka re taba ene ya o tla ka batho ba baholo ntate o le siyo ntate mogotho a le siyo ka mona o tla kwa le siyo jwale nahana le teng ka ga stadium ka mo go di khobotso tse o na ke ntse go lokelang go phela ka yona ha e ba maobane go no go bontshwa e le nyatso ha ine etsuwa maobane gobaneng ka jeno le ha etsuwa go tlama o didietse ba neng ba lla maobane ba re taba yo ne le mpe ha etsuwa go ba bana ne ha na tempara re go o tla lo ba ba ngele setšhaba sa rona sa Basotho nnete sale se bohloko ka nako e telele ka ditebello tse senang bophethahatsi bo tshwareha so ka nako nngwe batho ba tla ntsha bohloko ka mokgwa o fapaneng empa e le gore re le setšhaba ke a belaela gore loketse go khutlela boitshwarong bo botle ba go bontsha gore re setšhabana sa kgomo ntate eya nda re le bula go lebisana le wena mohlompheng moetapele wa lekgotla la go botata ntate Nkaku ana di kile o ila o le tatwa thank you ntate mo bile mo le kena ntate